before okay just la ngiyahamba futhi umnqobi ngokutholakala usizo nje nge-rehab yeah ubaba usaphila lapho yeah nge-rehab esemarisburg kunosiza abantu kusemarisburg oyisigodlwana nje sincane hayi lo steken lo ukaduku hayi lo ngangangakayike kuloyo mkhulu loya ilo mkhulu khona omncane nje oyisontwana yeah bathi kuse ngelikhohle igama lakhona kodwa okay ngihambe khona ngoba ikhaya lethu likhulu kamanana la kababa lisemarisburg yeah ikhona la sisuka khona umkhulu usaphila ngilongivakasha kuyena kuthiwa hayi lo fana usiyahlupha uyafona uyazi abazali bayafona lo ngihamba ngemarisburg mengifika khona ngihlangana nomunye ubaba onengane naye ehluphayo asithathe lo baba sesisontweni manje lapho ubaba ngemshilo usaphila nje ngiyolungisa impilo yami nangampela ifika ilungeke emarisburg mengibuya kuthiwa awufuni nesikole ngoba usuyahlupha usudlelwa ibhola usukhathazile nje wena into eyikhokhela imali une credit card yakho unemali wayilala wayichamela wayifaka phansi kwezinqa walala kuyona wathatha umqondo ufaka yabo nayi ilangeni nithatha ngisho ngoba awukazi ufeyile wafeyila ka matric ngoba usuqala ukuganga utshontshe majaldini abelungu sengibhema ama drugs omendrex lapho ngizwana nabantu abafana abahlala khona sengihlakaniphile kunabo kunabafana njengoba kutshela All Star ngaselokishini ikhokho le Nike makhoshale bebuzwa kumina mina oqale ngezinto imina eyibukelwa kumina izinto ngathathwa iadvantage yalokho nobugebengu ngathi bangihalisela ukuthi la bafana bahlale begqoka kahle bayaswenka abaphathi imali zabo bayithatha le mali ngizwane nabo kanti ebusuku yontshontsho sitshontshe New German ubugebengu nje ama house arrest house robbery yaqala ngathi sabafana abancane funa umatric ngikutshela ukuthi umatric ngawubhala 2 subjects matric ngabhala 2 subjects 2007 lengikhuluma ngayo 2 subjects ngidaka utshwala nginemali ephaketheni mhlambe uyayisaninga ngathi isikhathi mhlambe 7000 ngoba phela ngimncane ngiphiwe isephaketheni ngiphethe isibhamu la ngeke ngikhohle ibaby brown lo mlungu wase New German ekuthiwa ufanveko one-fire ngazi bani fire company yokucisha imlilo saqala ngaye yabo angibhali ngifike uthisha sengiyamkholoza yabo lento iqala kambi ngiseka matric ngifeyila umatric ngiyoba sengenze yonke lento yokuzama ukushintsha impilo yokulungisa impilo ngithi nasekuyasonta kuyathandaza kuyacela nami ngiyakhola futhi uNkulunkulu okay right ngibuye emarisburg ngize la ekhaya u-antathe angahlali lapha akabuye eze kumina eNazareth ngoba indawo equiet le isanda kufika okay la u-anti uyadayisa manje udayisa ama-airtime uyaphuma njalo edrobheni ezela kajemeza udayisa ama-airtime imali ihlale nayo buka-ke ukuthi mase into ingenile ungavumile ngenhliziyo yakho ukuthi kwenzekani la esikoleni ngathi ukudayisa ama-airtime ngani sengibhema newunga-ke futhi mengifika esikoleni la ngiqale uqala unyaka kahle ngifunde i-tourism kanti ngizofica umuntu onjengami ufakwe elangeni ngoba esehluphile oyisidudla onemali kubo uhlale wezwile mengifika la ubhema iwunga nami ngokuthi ngiyayazi sintshontshana ema-toilet sibhema sintshontsha njalo ekuseni la before ngihambe mina ngesikoleni ngiyanyonyoba ngekamereni la anti ngitshontsha ama-airtime noma mhlawumbe awu-13 ahlukene imali ya-anti ngihambe nje ngesikoleni kwazi ukuthi ngidayisa ama-airtime ngathi ngidla iwunga ngale mali okay bayabona ukuthi lo wahlalela njalo wafika nje wafika lala njalo ufika lala ubaba khona uyabona ngoba uyazi ngikutshela ukuthi kulelwe mina ngangibeqa anti ngintshontsha isikhwama sakhe indlela lento ekukhanda ngayo ukuthi ube sharp uzwa ngisho bevuka betoilet ikamera lami liqondene nelabo kanje bavuka ekuseni kamnani baba khona njalo uthanda icoffee avuka ayokwenza icoffee abahlala idani room isikhathi esini mina kwavuka nje u-anti ayolungiselela ubaba wakhona ngingenela ngithathe zonke izinto imali senginemali yokubhema kuphi elangeni kanti-ke ngeke ngize ngilast bhuti wami ngeke ngize ngilast waphela lo nyaka ngivakashela ubaba njalo ngama-weekend ngithi ubaba phela uhola ipenshini ungikhokhela 800 something ngenyanga installment ngikutshela ukuthi mengifika esub 5 la ngangihlala khona sengiyabhema ngithi akakaboni la ingobo anginikeza imali installment ubaba yini installment yokukhokha ngenyanga esikoleni 877 lo ngikhokha njalo ngenyanga mina anginikeze kodwa anginikeze neyami pocket money yabo awuthathe athi mase uhamba kuzohamba na awubeke ngiwubona
ngiqede yami imali ngama-drugs ngiyibhema ngidaka utshwala la ngiyaphuza phela lento inkinga kanje yaboye ungamase kwazi ukuthi uyiyekile imnandi kakhulu maka imnandi kakhulu ukuyibhema ungama uclean ngoba basuke bengakabona abantu usukwazi ucela u20 bakunike abakuboni imnandi lento musayifihla bengakakubona abantu ingakayivezi imnandi kakhulu ke ungama masuclean ayikho into emnandi njengongama uclean ungeke uhlale kanjalo ungeke uhlale kanje okay ngidle mangisiphiyazo mengifika lokushini ngifike ngibheme kancane ngihambe ngophuza ngihlala abantu abaphuzayo angikwazi ukuyophuza nabo ngingabhemile ngifike mina ngigqekeze ngivula iwindi nje ekhaya ngifuna le 877 baba uyongena ebusuku ngithi ngizontshontsha ukhiye nguphethe ngifuna ukuthi kuthiwa kugqekezile kuyogqekezwa nje ngithathe le mali ebekwe yimina nawe sayibona ukuthi ikuphi indaba ngathathwa zonke ezinye izinto kwathathwa le mali kuphela ubulima ke njalo sengidakwa ama drugs sengisholo ukuthi noma ngabe ubona siphi isymptom ekhaya ukudo iayina mina ngale ngathatha ama-ayini ekhaya ngale ngathatha iy'ngubo ey'ndala engabekiwe into ey'ndala uqala uthathe into ey'ndala lezi ey'fihlwayo uqala uthathe zona kuthi uma kuyavula akusekho lutho lawo kanjani lahle ubale namangazi ngokuthi abakubona ekhaya ukuthi usukhona into oyidlayo kuthiwa okay kulungile kudlule kanjalo kanti usubaqedile njengoba ngitshela ukuthi lento uzofike eThekwini mhlawumbe khona balethwa iphone mhlawumbe khona lethwa izimo mina ngilethwe ukuthi sengifuna ke sengiyekile ngikhumbula lesikhathi kusakhona usizo ngalimosha ngoba phela imini walimosha usizo hayi ukuthi mhlawumbe khona umuntu wangifaka cha lathi ngibuye rehab kuthiwa nayo into ngitshela ukuthi ngino code 10 ne-PDP expire manje zilahlekile ama-ID yami yonke izinto ngibambise ngaho nani akufanele ngabe ngila lento ngiyenze manje sekuhambe bonke abazali sekukhona u-anti engakashawa istroke isidayisa la kaJames Phante ucode 10 ne-PDP ngoba efuna ukuthi ikusasa lami libe engakashawa istroke usha u-anti stroke ngisho ukuthi nami ngiyi-reason yalokho ubengakaze ukuthi ngiyabhema into bengingabhemi bengiphuza utshwala into engibhemise kakhulu ukushaya kakhulu istroke ukuthi xayibo vele ngeke uhlale uphuza from Monday to Sunday utshwala fanele ubuye uphuze ubuye ume manje igazi lami lifone ngathi ngahlale ngidragekile ingakho ngantshontsha iwungake mengintshontsha ungakubuya lo wa50 mina ngithi bafethu muye kiwunga ngisho ngawuyeka 7 years if ngifuna uyiyeke leminyaka osuyibheme yona ukuze kuphuma arrosto kuphi okubhozo kuno arrosto okubhozo ohlala kubhozo omncane okhikha musu kuyifaka after 7 years noma ungayeka 7 years muyibheme 14 years wayeka 7 years washaya nje capital lot noma idameli lot buya lo arrosto omdala uqala phansi qhubeka la ugcine indlela okushaya ngayo ukushaya ngawo mina ngiyawuntshontsha angithi kwandaba sekusengishiye ngathi usesibhedlela ngiyavuka ngidayise la ngibheme imali yokurenta ngiyithatha kwacaca ukuthi manje ngiphume la ngibuyele kuphi ekhaya la kuhlala khona labantu abangisiza ngemali ukuthi ngigcwalisele ngirente eflatini ngabakhipha mengibakhipha sengiyabhema vele sengusikhothenik sengiyabhema ke vele isicacile ke indaba yami isicacile manje njengoba ngihleli la phela kufanele ngibheme umakhelwane bayazi ukuthi lo waye usikhotheni wabuya futhi kaningi ezanywa lo ngasekhaya mina akekho ngeke ungangitholi ufuna umanana ngeke ungamtholi ngisho ungaqala eclinic phezulu uyofike ithale ezantsi umanana ngeke ungamtholi ibhola amantombazane utshwala yonke into ngibala kuyona ngikhona kuyo yonke into kufanele ngigqekeze ebusuku la around la ukuze ngibheme phela anginayo into ezongibhemisa imizi yasekhaya ngiqedile ngigqekeze ka-anti umakhelwane nasedladleni ngiqedile ngibantshontshela nje izinto ezincane ongayinaki lezi zinto into engenza expose ukuthi uzuze la ukuthatha into ushawe ngikhumbula okokuqala ngibanjwa ngishawa phuma izinyama kwakuse clinic ubaba wayesaphila ngiphuza utshwala ke lapho angakabhema ama drugs ngashawa ngaze ngawamumatha amazinyo wonke ayethambile impela kodwa asala manje igeme sengishawe zona iforum not about mhlambe 12 people ngikhuluma mina ngomphakathi mhlambe more than 20 people esa5 bangakutshela ukuthi sengishawe umanana uthintwe kakhulu sengithintwe kakhulu kodwa manje akufeki ngaze ngatshela uanti
uyahleka mina ngisho nje ngithi pho anti indaba ngingafiki ngoba sengihluphile nje. Mhlawumbe uNkulunkulu ukhonta sakubekeleyo. That's why nginawo amandla noma nereason yokukhuluma ngayo lento angisabi ngayo. Nginesiqiniseko noma ngine plan enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu masangisiza ngiyeke ukubhema drugs. Ngalala ngomhlane zukhona ingane ezothiwe ngisizile empilweni yami. Lokho ngine-sure cause ngacathulisa from day one ama-families nama-families awu-2 nje alinde impilo yami njengoba ngibona ngihamba ngingene ey'ntweni ey'ngaka. Angifuna amaningi cha, ngifuna 2 ngoba ngikholelwa ukuthi ngobuza ukuthi okay kuyo yonke lento usizakale kuphi usize bani sifiso-ke ngoba bungafi ngishawe more than 100 mhlampe not 100 times no more than 12 times ngishawele ukutshontsha mina ngingafi angiphathi khona ePine Town ngoba ngaqala ngashoshoba ePine Town nje umbona ngoshoshoba la into ayikho le ukuqala kwami ukushoshoba ngishoshoba ePine Town ngayeka ilanga engifunda kuyona isePine Town ngabuyela ngazoshoshoba khona ePine Town kade bafethu yonke njani amahunga kanti bafethu kanjani labantu ebengidlula bona ngigqoka uniform ngiyimuhle uniform ngisonkile ngiyimuhle sengilala khona emgaqo sengiwushoshoba ngintshontsha ngishawa nakhona kosaniye emafletini ngibanjwa ngishawa ngiboshwa lapha nje kwaxatshulwa khona kahle kwakuphi kwakusesakufaka ngangitshontshe ngangingene emzini omuntu kanti ume khoneni kade ngizwile ebusuku iwindi ebusuku unyawo awusilandisi okay should la kunendawo ethiwa kaMsawazi esemsawazi khona la kuphuzwa khona utshwala okay la nje nginale tendency ukuthi mina ngibanjwa ngiyawushaya unyawo yabo futhi nginalento ukuthi mengingangeneki kufanele amaphedla kathi ngiyakudoba ngishaya ifishing khona impela kuthiwa ifishing awusilandisi uxhuma ucingo lube lude udobe noma isikhwama kunomakhelwane nje ingane yakho ngijolo ukubona la eThekwini sengiqede kakhulu ikhwama zabo bazi ukuthi mina ngokuthi abazi bazongena kanjani ngangeni nje kwathi wena usuyiqedile ikhwama zethu bona sasazi uyifisha uyidoba ngikhiphe yonke into shuthi la ngize ngibanjwa la nganaba khona kahle nje ngahlala mhlambe 3 weeks esibhedlela shuthi la lo muntu balahlekelwa abantu baningi balahlekelwa la abantu yabo kodwa manje kuthiwa asombanga kunokuvuka kulahleka izinto futhi ke ngoba ngisilimi ngidlule ngakhona ngakusasa ekseni ngizwe ukuthi imi kanjani ighost ngihleli mina ekhaya ngiyayibhemela ngiyayingqofela ngisenzela into zami eMaritzburg mengifika nakhona ngifike ngiqhuba ifishing angithi lento sengiyayazi la sengiyavakasha umkhulu akasekho ke yabo eMaritzburg ekhaya la ngisho khona ngangena ngo thiwa yini le useyili le phezulu ekamereni lapho ceiling board umkhulu wami akasekuseshonile right usisi wami uyasebenza usuke emafarm usebe ngathi uthisha nje khona umfana oshayela ama-taxi sebeya ngathi ukuthi usikhotheni uzoshintsha kodwa impilo yakhe abangithembi uyabazi abantu ukuthi abathembi bakhe emakameleni nabo kwelami ikamera vele nginyuke mina ngingena namanje abasangifuni ukungibheka lento le ngiyenze sengivakasha khona umkhulu akasekho sengiyontshontshwa ngoba ngiyazi ukuthi eMaritzburg yantshontsha ngakuthule kuthiwa use-Rich Park la kwakuhlala belungu dala indawo ethule nje sengiya ngefishing khona nginokungena belele mina ifamily yonke iphelele ifamily yonke iphelele ivele iphelele straight mase khona nawe mase khona mina ngithiwe yabo umuntu menyakaza uyontshontsha ulale nawe ngathi ingane yakho nganyonyoba ngathatha wonke amafoni zonke imali ngaphuma mhlambe no-6,000 wonke ama-wallet ngaphuma futhi kamnandi ngaya ngaphandle ngagibela ngabuya ngeza la eThekwini angithi nginemali ngiphuma ngiyontshontshwa phela lento ekuthiwa i-fishing nokuthiwa ungena ngewindi ungabolishiya yabo i-aluminium window angiyibheki noma ngabe kuthiwa ime kanjani ngiyayivula nje ngiyakwazi ukuyivula ngisho ivaliwe yabo ngikhuluma ukuthi mina kunabantu manje mhlawumbe abalahlekelwa ama-iPhone amaringi amagolide ama-laptop abangawazi ashonaphi kuze kube manje ngenxa yokuthi bashiya bevalile nje wini bayitshela ukuthi abakusafe le aluminium window noma ngathiwa lime kanje mekuyi-aluminium nje ngiyaqhumisa alifi ngiqhumisa nje
kamnandi ngene phakathi yabo lonto ngokuthi usathane wayesengicontroller ngisho nanomqondo wami wayesethi wena unenhlanhla yikho akukho la ungeke ungene khona wena uyisigebengu uyakwazi ukujona uyinkunzi kanti usathane ubuya kuthose nophaphele gwalagwala lalela-ke usathane une-tendency ukuthi akunike i-crown akuthwese kunimase kulelwe esehleli nabantu bakhe thiwa hayi lo ngiyamgcoba nangu-ke ekutshontsheni bafana ekubhemeni nayi enkosini ubone ulandelwa ngokuthi kuthandwa lento kanti usekugcobile yena awuntshontsha kanjani bethu yabo bazowubuza into kasathane labantu kanti wena usukugcotshiwe usathane uyakwazi ukuthi akuphumelelise ungaphumeleli ngenxa yokuthi phela nawe unesigodlo sakhe yabo uma kwalahleka inkinga leyo inkinga kulahleke lo muntu one-experience engakasathane that's why ngithi mina one day it's well lodwa ngalithola ngikaphinda ngithole mani ngisizwa ngilinde intando kaNkulunkulu manje angisafuni lutho mina uNkulunkulu thatha indawo yakho ngiletho wena ungisinise into enenganga ngiphilelani kanti kukho bento enithethe ayithula nje awujike la nawu 20 rand phansi yabo awujike la hawu nangu professor yabo yabo kube khona izinto nje ezingisusa kancane kulento ukuthi ngicine ngililahlile sebangazi kanjani ngengiqamba mama ngoba njobe ngithola lo umnqobi ngiyayihambela siyazana kodwa kade angitshela ngawo kodwa nje angicabanga ukuthi sengaze kube into manje ngizobe ngikhulume nawe lento ngiphe ma 2 capsule ngosuku kusukela izolo angibhemile kwemanje ngoba ngize ngakhuluma le yanto angibhemile kwemanje ngime ngisuka la nje kufanele ngiyobhema ngoba sengibhema 2 ngosuku uyadropa manje ngiyehlisa ngenkani arosto ngishaye kakhulu ejele ngiboshiwe ngiboshele house breaking and theft yase New Germany la ngaqala ukuthatha khona inombolo ngokuthi angifake angisafake lo muntu sengidutshiwe phela ekhaya ngeke ukuthi uhamba umoshile la phinde usifonele uthi sekuvakashela ngiyakuphoqa ukuthi ube umfana lapho ngaphoqele ukuthi ngithathe inombolo ke ebhlungu ngoba yangihlukumeza ngisho physical then ngene kakhulu le topic iyangikhalisa inyembezi because ngahlukumezeka futhi nginomaka ingakho ngithi mina ukhona engibalindi nginomaka engakukhombisa ukuthi inombolo ke le hayi ukugwaza mithiwa sakho lisikhomba ngolayini kusho kukhona ngento engayenza mina ngingathanda ukuyenza ngingayona ngokuthi kwase kuphoqa isimo kwakhulunywa emini kanti ebusuku akukhulunywa kuyenziwa ngagaxela kanjalo nakhona ngikaxelelanga mina Sifiso cha lokho nje ngikubeka ubani ngoba namanje ngisaphila ukhona lo muntu engangenela yena kuzo zonke lezi angazi mhlawumbe ingane yami ngoba nginayo ngoba umuntu ebengithanda wanikeni yabo nje kodwa ikhona umuntu professor impilo yami eyothi mayifunda noma etshelwa ngayo emisizi noma ngingasabanga mina sengingasakwazi ukukhuluma kodwa abayomtshela ukuthi hayi yabo njengoba uSifisa umbona nje angibekelwanga mina ukuthi cha ngibekela ukuthi ngikhonjiswe ngami cha ngibekela ukuthoka yambolo kunabantu mina engazi ukuthi bangathi from A to Z bathule nje bayosiza ingane zabo zosizakala ngoba bakhuluma ngami emakhoneni kuthiwa yambona njengoba nje ile mpilo enifuna ukuyizama yekani ke ningaze nifane nalo kubuhlungu basibonelo samaphutha ayi kubuhlungu basibonelo samaphutha ngokuthi ngazi ngangangena naNkulunkulu ngiyamazi kumnandi kumina ngokuthi kuba khona imphefumulo eyosinda ngoba ngobwrong bami ethi intombazana ekhuluma kahle ngokufa kwami akumele kufizwe lonke akumele kufizwe lonke uma wadlwengulwa ecule omunye umhlabeleli ngokuthi angisalange ekudlwengulweni ngavuka noma bembelele naye
kwavuka isisu njengoba ningibona ngikwazi ukukhuluma kanje angishonanga emgaqweni sengihluphe kakhulu mina professor ngangahlupha abantu kuphela ngahlupha nami nganginethendensi yokuthi ngihlupha abantu kanti cha akungeke kuphelele lapho kuzohlupheka nami ziyobuyindu seyibuyile ngilala ngithi uNkulunkulu wami kanti yini lo ngibekele yona athi kube khona into ezothi hayi shona kanje iyangala njengoba ngikutshela nje ukuthi kwenzeka izinto izolo nje eyibomfethu kwenzeka izinto engingayi-understand nje mina yabo ngoba ikhona lento ukuthi vinjwa yini yabo mekwenzeka izinto eyibhedayo ngithi uze ngixaye into yasekhaya cha kunabantu abangakaze benze nosiko namanje kodwa uthisha ungangifunda ngilokuthi into zasekhaya yabo njengoba ngitshela ukuthi kunale tendency yokuthi uma ungena entweni embi noma entweni ebhedayo ama-drugs noma nokutshontsha uze ubone ngathi umqondo ulinke lapho uzothi mhlawumbe ingoba mina angenzelwanga usiko into engekho le mina ngihlale khona umuntu onganamama unganababa mina ngikhuliswe uba ube mentally kodwa kunomuntu ongakhuliswanga nawo umzali oyedwa kodwa manje ngimbona uhamba nge-gold 7 mengitshela ngithi awunamanga lo yini mina ngizothi ingoba futhi usathana usenza lento aduyisho kwi-episode edlule ukuthi uyakunika ihawu lokuthi entweni wrong uyakwazi ukukunika ihawu ukuthi uyivikele wena inkinga ke ukubona ukuthi ihawu le hayi ngoba into yokuvika kubantu le hayi ngoba kuyiyona le futhi impi yokuqala okumele uyinqobe ukuvuma ukuthi ukuyibona ukuthi cha manje nginenkinga futhi lento engisho ayikho ukuthi mina ukuthi baba ke ayikho lento mina nje impilo yami ifuna ukushintsha kanje hayi ukuthi ngizothi ngoba cha ayikho nayizolo ngike ngathi ku-episode edlule ngathi mina ayikho i-reason yokuthi ubhema drugs ayikho into ephathekayo engakwenza ukuthi uyisho sizwe thina esibhema drugs ukuthi wena ubhema ama drugs ayikho nhlobo asikho isizathu esenza ukuthi wena uyilahlele kuma drugs. Uyabona ukuthi umvangeli bayakhala abantu nge-episode yakhe izolo bathi unamandla olimini lakho. Washo ugogo kaMasho wathi ekukhulekeni wayengibizela ukukhuleka ama-radio station. Ungazi ngopastor, ungibiza ngopastor. Ugogo umemela umguglisho kuthiwa ise injabulo rehab ikaMasho kaPhi. Ungazi ngopastor, ungibiza ngopastor. Ngoba whenever mengifike khona ngizo rehab sengiye ngawu2. Yeah, ngifike kube mina osiza abantu. Angisho ukuthi lento kumina ukuthi yonke lento esuke yenziwa abafana basuke befika khona. Ngisuke sengiyazi. Ayikho into ongangitshela ngayo ezoba engaba yintsha kumina ngama drugs bafethu noma ngokutshontsha nangobugay ayikho. Futhi akekho umuntu osiza wena uyisiza wena. Ngijwayele ukusho nje ukuthi angisalidinga usizo labantu. Kusele kwena. Yeah, kusele kumina. Ukuthi ngithi okay manje yazi imali angidingi. Imali nansi. Imali kumina. Mina ngingakhande imali ngenayo. Angidingi imali ukuthi ngithathe ngiyokhokhelwa cha. Kepha kungamele ukhokhele wena ukuze usize abantu. Yeah. Ngoba ngiyakubona ukuthi abantu abaningi bengasizakala. Mina ngingayikhokhela ngokukhuluma ngokusiza abanye abantu. Ukuze kusizakala impilo zabantu. Futhi ngiyayibona lento ukuthi ilokhu ingilandela kancane. Ngibamba abantu abaningi ukuthi ngoba ngusikhotheni kanje. Ngale impilo engiphila ngibambe abantu abaningi abafuna ukuphuma kulezi zinto babanjwe yimina. Ukuphuma kwami ungabona ukuthi intsha ingasizakala kanjani. Yeah. Eseduze nekude ngephimbo ngokukhuluma nabo. Ngithi mina mhlawumbe uNkulunkulu ongenzela ngibe nendawo enkulu. Ngoyakha nje. Angazi ngoyakha kanjani kodwa eyokusiza abantu. Hayi uNkulunkulu uzoyenza leyo nto. Ngiyamthemba. Ngiyabethemba ubuholi bakhe. Bathi othembisile uthembekile. Yeah. Umafunga angajiki. Yeah, okufungile akujiki. Lokho kulotshiwe yikho. Yeah.
unguye ongunguye ya insimbi le edla lezi ezinye ke insimbi ezikhona njoba ngisho ukuthi awekho amandla abuke ubuholi abunikelelwa lo abushiselwa lutho bumile nje ngithini esixebukile nje hayi kuphela buyasuka bona cha hlale bukhona siqhela thina ngoba sikhupha ukukhomba lezi zinto esizibonayo la awuyazi ke ibhadi ke lecha kanti ayikho lo wemfoka manani ba uyakhumbula ukuthi siphazamiseke abantu bathi ngimiyeke umuntu oflowayo ngikiyeke ngempela ngoba sesiflowe seze sazowela la siphazamisa sibuye la siphazamiseke lapha khona endabeni yase Pine Town lapha khona awuthi uzonjontsha kanti kumile babuka siphazamiseke lapha should la lo muzi uyawurawunda mengurawunda la ngixaya akho umuntu la kanti should kade ngibonile lo baba lo lo baba kanti sengibonile mengibona lo baba lo avele acashe emva kwesicapha mecashe emva kwesicapha shuthi anganoma wayazi kodwa la mekhona yiwindi ngapha isicapha ngapha ulinde ukuthi ngizongena ngakuphi ngoba ubonile ukuthi kade ngibhobholile into ayisho bengishaya ke sibizo makhelwane ukuthi la kade ngimbonile lo ngicashe ngoba ngifuna abone aqhubeke nalento ayenzayo sesiphelile usho ukuthi mengivula iwindi kunento enjalo ukuyiphatha ewukhunji leplango lokuvula i-aluminium window vula ngeplango lento simple kuqhoqhoqho ngikutshela ukuthi ngathi ngifaka ikhanda washo la nganoma yini ayesho ngayo lo kodwa ngaquleka ngoba ngaphapha amase ngishaya abantu abaningi wavala iwindi wangikhela ngaphakathi esicabheni wayobiza umphakathi mebiza umphakathi ngibona sengicela ngashawa ngathi ngahudulwa ngabekwe emgaqweni mengibekwe emgaqweni akhipha imoto lo baba lo athi uzongishayisa ngayo kuthiwa haya emnyeka ufile nje lo muntu uyambona uyiqulekisa ungaqulekile ushawa uzovuka ushawe uquleke uphinde ushawe uphinde uquleke uphinde ushawe uphinde uquleke uthi uyavuka uqulekile uyashaya akusaqulekeki ushawe ngasaqulekeki uthi uyithulise uphaphanise kuthiwa thele ngamanzi uphinde ushaya kuthiwa lalela ke bafana mabona mntwana kubukeni ngichaza kuthiwa lalela namhlanje ke sekuphelile ngawo yabo untshontshela umuzi ongantshontshela njoba ngishawa ngale ndlela le istory engashawa kusona ngaphezulu kwazo zonke istory ngithi mina mengikhumbula into zami zokushaya ngithi kodwa yazi uNkulunkulu bafethu kuba khona oyedwa oqhamuka njalo ekugcineni sebezoqeda ngami athi hayi ngeke seku right man kuzo zonke izitori zami akwenze ngaqhamuka umuntu athi hayi sekungcono manje seku right seshayiwe manje kanti uyangisindisa ila sekuzophuma khona umoya lezo zinto zikumafayili ami yazazi ukuthi ngisindiswe obani 5 times 6 times bese beqhamuka sengibona usabo manje sekuphelile ngami sengiyaphuma sengishawe kanye ngekhaya manje sengabe sekuphelile kodwa beqhamuka umuntu nje engingamazi angoldise noma ngifaka emotweni angisesibhedlela noma kuqhamuka amaphoyisa yabo kunento evele yenzeke ingakho ngithi mina lokho angikufuniseli kunento ngempilo yami angazi ukuthi yini angifuni ukuze ngiqamba amanga kubalaleli ukuthi baze bacabanga awuseyacha anginayo umqondo ukuthi yini le ehleli ikuvikela kuzona zonke lezi kodwa yona ikhona ngoba nakho ngisakwazi ukukhuluma na kanje ngiyiwest kunamanye amaphara sanda kufika istory yami sibheda kakhulu kodwa ngisakwazi ukukhuluma futhi ayikho into eyongijabulisa ukuthi ngikhulumise ngaphandle kwale nkulumo ngoba ayikho into engiyaziyo ile nkulumo engidlule kuyona awucabangi ukuthi usathane unjengoNkulunkulu uyalazi kusasa lomuntu futhi uyakwazi ukubona umuntu ophathisiwe uNkulunkulu bese ke emdukisa angikucabangi ngiyakwazi ukuthi uNkulunkulu usathane netendency ukuthi wazi yonke into inkinga yakho ufika kuqala ukuthi kusakhulunywa ezulwini kusaplana ngempilo yakho bengakaqedi uNkulunkulu nengelo zasemazulwini bengakaqedi ukuthi okay ke agijime neze kuqala kanti akayizwanga isiphetho sendaba phezulu ukuthi okay after yonke lento esiyenzekile somenza umuthi yena uswashiya kubanjwe meeting nawe phezulu wagijima wezemhlabeni wathi ukudidisa kulenta
ayizwe beyikhuluma kanti abakaqedi ukuthi esedlule kuyo yonke ke lento uyophatha ibandla elithile akakuzwanga lokho usathana unenkinga ngalokho usathana ufika kuqala isiphetha akasasa akanayo i-final decision ngomuntu uJobe kwathiwa wathi uJobe ngelanga eBhayibhelini nathi uNkulunkulu etshela usathana uqaphile incikiyana uJobe na kwathiwa ingobe nezinto wathi uNkulunkulu thatha yonke into kodwa ungamthinti kuphi umphefumulo wakhe usho umphefumulo so manje yonke lento enzeka uNkulunkulu ushilo hayi noma ungenzani ngayo kodwa umphefumulo wakho wenze njani ungawuthinti ngobe ngiqedile so izwi liyavuka ke mina ukuthi okay sekwenzeke konke ke kodwa nawo umphefumulo usakhona ngawo khona okusangenzeka okungenzeka ukuthi wena uJobe wesikhathi hey ngoba manje wathi uNkulunkulu ebiza lenciki yakhe yayiseshoneni kwathi uNkulunkulu asiyanoku sekuphele 3 days usenuka useze uyanoku wathi mletheni wathi uma kusekhona nje engisangasebenza ngakho kwamlotha lapha ethuneni lakhe ngiyamdinga so lo mphefumulo wami awuyona ungawubuka wena mhlawumbe udelele okay useless yona manje kodwa ngineshow mina ngekugcine kanjena futhi khona la ngiyakhona ngisho noma ngikhuluma nawe ngidla ama drugs angisabi ukusho lokho bafu uke wakucabanga ngithi inkulu kanjani lento yenza ukuzokhuluma nabantu la hayi cha bengakaze ngicabanga mina bengiluleka abantu ngoba kulesikhathi samanje kufuneka intsha egood kuma sports ephathisiwe into kaNkulunkulu right mina bengizosiza abazali ngoba bakhona abazali bakhona okhulu ababona ama symptoms amancane sizokhuluma nabo ke ukuthi once wabona hlala biza ingane uyihlalise phansi ngoba akekho umuntu odlula umuntu wasekhaya lento ukuthi uyabona ukuthi bengishiya u50 rand seku 40 rand uyayiyekela izokulimaza kusasa ngoba kuyanda umzali ekhaya ushiye uhlweza ukade kusala imali lapha engasahlali busisa leyo hlala kuyona ngoba manje hlala kuyona kusaheli ngoba izoba inkinga njengathi asifuni njengoba sizokhuluma nabantu ukuthi kuze kufike estage nesibhedayo sizoxwayisa ukuthi ukhona isymptoms zokuyibona ekhaya ingane emikhulu ukuthi oyisizwana nobani isizwana nobani yenza ngawo wonke amandla ngoba umzali ukuze ingafikeleli emazingeni osifiso manani bagcine sebekhulu ngoba mhlambe mina ngingenile ngaphuma khona ongena ngaphuma abantu bengihamba nabo basekho bonke ngihamba phezulu kwabo mina ngedwa seliba u7 ngababala ngisho amagama abo ebengihamba nabengikhule nabesafaya abekho bonke mina ngisele about 2 ngathi ngiboshiwe ePine Town iqala nje le lokutshontsha chocolate esitolo shoplifting kwathiwa bashonile omunye usanda kushona ke manje ubadutshuliwe ePine Town angazi bebeyoqhekeza isitolo ebesivalwa kanjani ebesirenewa kanjani ngeze kuthiwa abadutshuliwe ngokuthi mina ngila emgaqweni futhi kwesinye ngakolunye uhlangothi ukubala kwakhe la emgaqweni enye indlela uNkulunkulu asekuphephise ngayo kulabangani bakhe abangasekho kulabangani bakhe abangasekho ngoba ngaba ngisekho nami ngikhuluma mina iqiniso ukuthi ngaba ngisekho mina bawu7 abantu ebengihamba nabo mina bengibizwa ngongangewini ngoba bengifaka emajaldi nabelungu la wasetoilet amancane kuthiwa ngungangewindi ngingasali nje ngiyoshaya mekuyogqizwa amajaldi kuyaziwa uzongena sivulele lo amapetla kathi into yamanje ke into efakwe manje ngoba sekubanje ubugebengu kodwa nje ema-toilet abengafakiwe emajaldi nabelungu ngifakwe ngivulele bona siqhekeze sithatha zonke izinto usingaqhekezi ukuthi cha ngifake ewindini nje mhlambe bula wona ngifakwe ngibavulele senze bonke abaseke bawu7 nomunye ngamngcaba ngo-happy new year 2022 bengihlala lela kanchemzi ngifonela kuthiwa umngane wakho lo mkhulu ohamba nanendlela nayo imali akasekho awukwenzekeni na hayi udutshule utholakala esihlahleni elenga bembophile kodwa futhi bemdubulile hayi ngimncwabe uma khona akasangikhulumisi ngoba mina kuthiwa ngahamba ngayapi edrobheni ngihamba ngohlala edrobheni mina ngamshiya yena kwafanele ngihambe naye ngithi mina ngizohamshiya kanjani ekhaya kube kuthiwa angihambi ngerehab ngoba phela ngatholela u-anti mina irehab yakamasho ngakhona naye kuyakhokhwa
kini yabo kuumusa nje impilo yami ayikazi ibe right ayikazi ibe sesandleni somuntu isemseni impilo kaSifiso Manana namanje lokho ngiyakusho akekho umuntu ongangikhalela manje mathithwa ngiyama drugs makuthiwa ngishayiswa imoto la akekho umuntu osengathi bandlu bancha sekukhona mina sekuphelele la kumina lento ngenza ukuthi ngikutshele ukuthi ngiphila ngomusa hayi ngomandla komuntu angiphili ngokusa komuntu mhlambe ngokuthanda komuntu angilambi angidle emgaqweni bengidla ngiyiphara fanele ngidle emgaqweni kodwa akwenzeki ngihlangana nabantu bangipha ukudla yabo izinto nje ezenzeka impilo yami angazi ngachaza kanjani mfethu mina sengisho ukuthi kuko konke osekwenzekile angingenelanga umuntu angingenelanga ukuthi mhlambe ngekhona umuntu engimngenele bafowethu mina lento engishoyo yeah singasho ukuthi ke sekuphelile ngoba njoba ngingene kuzo zonke izimo engene kuzona yeah ziningi izinto engiyicoshile mhlambe ngoba phela isikhathi sibe sincane la kuningi engathi mase ngiyi-right sengihleli nabafowethu abangene kulesimo basizakale babone ukuthi izinto engayifunda kulo lonke lolu hambo lami lolu seng-elaborate sengihlanganisa ukuthi okay la nala ayikho into engaphezulu komusa edlula umusa kuzo zonke lezi zinto ezenzeka empilweni yami njengoba ngiphila manje ngihlala kanje ngihleli ngomusa nje kaNkulunkulu usathanda ngihlale kunethinto umphefumulo kunento wathi usathane edlala ngaye angithi wena ufuna ukuqeda icareer yakhe ebhola ufuna angene kulezi mebhedayo kulungileke menzisa ama drugs kodwa ungambulali ujobe loyo umphefumulo wakho ungawuthinti namanje angithinti umphefumulo wami noma ngingashaya ngibe mayocu nginecrash nginezibazi kodwa ngiyaphila umphefumulo ngoba ngawunikwa uNkulunkulu yena odecide ngawo mhla ngisize lama families awu2 ngiwashoyo ngoba mabili ngihlale ngikhuluma ngawo ngisho kubafethu ngithi khona imndeni ewu2 mhlawumbe ingane yakhona mhlawumbe abazali bakhona engidinga ukuyobasiza mhla uNkulunkulu esevumile ngoba ukuthandaza singathandaza kuze kushona ilanga ukufasta ngiyakwazi yonke into akukho la yazi the much ngene into nezimbi but professor nezinhle futhi ngene kanjalo kuzona kuyalingana yazi kunendoda ecommentile ngithi ngizama ukuyibheka la angikwazanga ukuthi ngishaye i-screenshot iphesheya le ndoda ithi yayidlala nawe ibhola kazubani mfethu inqwaba ufana basephesheya mfethu bengifuna ukufakazela lento ade uyikhuluma izolo ngoba abanye abantu baye befike beqamba amanga la kodwa kukhona umjito ovelile la wathi mina ngidlala phesheya wathi leyo ndoda ayazi ibhola sho njalo thenje leyo ndoda ayazi ibhola inkosi yebhola ithe isidlala phesheya le ndoda le mfethu inqwaba uShaka Zulu eKZN kangijimana ngenhlanhla bafethu yazi ngoba ngiyakhohlwa izinto ziningi kakhulu yabo iMaritzburg United ngidlalelile mina ngithathwa uFire ngithathwa khona ikhalati iIndia nje lingibona khona siyodlala ama5 aside nje egroundini siyofaka iweekend ngizoshintsha impilo ngithi vele ngeke wena uma best midfielder lingithathe ngene liyongijimisa kwiMaritzburg United ngokuthi sekuvalwe iwind lingiconzule ngifaka iMaritzburg City ngifike uShaka Zulu bambisa siphelele emthembu ngidlala naye striker sambe bephaselwa yimina ungazi ngithi wangizazi ushoti bangibiza ngonjini ke eMaritzburg ngoba ngidlala isenta mina bangibiza ngonjini usiphelele emthembu yangazi engakangeni ngikhethe ehlalela iMaritzburg City bengidlala naye uye kuma trials ngibuye mina ngize la eThekwini wathathwa iCase maningi impilo zabantu yoba ngitshela Khemiti Rasmus belala phezulu kwami kanje andile njalo belala ekhoneni lompede kanje uyakuthanda ukucula igwijo thiwa igwijo lomculo webhola lo akuthanda ukucula ashula amaXhosa ashevuka ekseni athi hayi namhlanje kuyiyona ke bafana siyaphi thothi siyaleko Free State kuyabani soshaya isikhumba kuphela ngabe ngikude angabe mhlawumbe ngaziyo ngoba ayikho into engiyaziyo ayikho into engiyaziyo usathana lona uyadelela uhlaza ingakho yabo omunye umuntu
iyamphatha kabi lento azayifaka esifubeni ukuthi usathana udlalile ngami yazi isingenze ngakuleli zinga lokuthi understand ukuthi okay right ke wonile phela manje senze njani awuboni ngani ukuthi ngalokona kwakho kunengane esanda ngena manje eyokusizwa ukuthi ukhulume kanje kubantu nathi motivational speaker yazi kumele uhambele ikole uyokhuluma nezingane mfowethu it's sad ngoba anginawo amandla amawafinyelela ngifuna afinyelele khona ngifuna ukuhambela izingane ezikoleni ngoba lolu hlelo luyafika izingane ezisemares luyafika izingane eziphatha amafoni kodwa kunalezi izingane ezisema primary ezisema high school ingakaphathi amafoni eseyiqala ibhema ugwayi eseyiqala zingabahloniphi othisha eseyiqala ingabalaleli othisha kahle kahle i-target yami kwakuyizona lezo ngane ngoba kuwona wonke ama-interviews engiwenzile umonakalo uqala ezikoleni uqala esikoleni la ufika khona ube nabantu abaningi ozwana nabo la uthola khona umqondo wakwenye ifamily la ufika ubone khona ukuthi mina ngigqoka kahle kunobani kanti awumazi uyithola kanjani lezo zinto la ufika uthole khona umqondo womzali olethe ingane yakhe ngemoto esikoleni wena uza ngenyawo la ufike khona umqondo ukuthi awuna exercise wena liyakushaya kanti awazi uniform uhamba ngezicathulo ezindala kukhona ingane egqoka izicathulo ezibiza wena unazo nini niyahlupheka iqala lapho ngoba usukusa umntwana imentality yakhe isukungakutshela ukuthi usukusamanzi unga-adapta noma yini so umuntu mekutshela ukuthi hayi bozwana nami wena uthi uzwana naye kanti kubo benza usiko lunye hayi lolu lwasekhaya ungene kanjalo yazi umningi kulo yamuzi kunakini kanti silahlekile ngoba phela siyakuchazisa style kanti akusona sasekhaya ekhaya kuya watshela ukuthi uthola i-uniform mekuphela inyanga lo uphale phethe nje imali every day ukuthi uyithatha phawazi kanti uyayintshontsha kubaba wakhe njalo melele kusena akakutshela uthi umvakashele ngeunye weekend angithi ngene hayi ulala ekhaya kanje afike eThempe soza la buka naye sefdaba bahamba ontshontsha lapho ungena kanjalo ngoba manje umanzi uyayihalela nezinto lezo ubona ziphilwa abantu ngeke uyingane that's why lento esho ngiyayithanda ukuthi i-target iseyinganeni zaseprimary kakhulu primary high school primary grade 7 grade 8 grade 7 8 inkinga inkulu lapho ngoba usuke sedlubulundele makwafika ku grade 11 usuke sangaphuma mesimtshela thina ke sesibe khona ukulalela kunje kanje kodwa uyala egcineni ingakho singakufihla ububi bethu ngoba sifuna wazi noma umsana noma ugogo wengane ekhula ukuthi nayi izogcinila ngoba nginesho ukuthi khona okwenzekayo manje basikhuluma nje ukuthi nje uyabona lahlekelwe izinto ezincane endlini uyabona usezwana nomngani wakhe kakhulu kunala ekhaya isikhathi kade siphendela ekhaya sethi sincane kunesaka mngani wakhe yazi ukuthi kunento ehlanganise bona it's either inhle it's either noma yimbi kodwa esikhathini samanje akuvamise ukuthi ibe inhle ngoba usathana nemandate yokubulala intsha yethu so kukancane ukuthi kube nento ehlanganisa izingane ngalendlela ukuthi ispend isikhathi ndawonye ngento right ubone lapho sathana ukuthi mengibahlanganisa laba ngalento mhlawumbe ngogwayi nje angikhulume nje ngeluzi sebehlangene ukufa ukhokha akasaziyo sekuhlangana ngokuthi icotshwe imali yakhe thatha imali yagogo kuyobhenya ugwayi sikuhlangane nje ngeluzi ngicabanga into engathi i-light kanjani kanti isiqalo sazo zonke izinto ezimbi umnyango wazo zonke izinto ezimbi usukuvula ngokuthi kunamakamelo namashalofu ezintweni ezimbi kunjengomuzi phela usuke ungafiki kulelia kodwa suke sisendlini nje sihleli kanje indlu yodwa sithi thina sishiyana ngani ngamagunya nangezitebhisi yazi ngicabanga leyo nto shoba ngithule ayibona ibhilidi lona kodwa kunamakamelo phela owalaka ngeni la fanele ukuthi wenze ukuthi ukuze ungene nakugwayi kunjalo uqala la ngogwayi fanele ukuze
ubhema insangu uyintshontsho ukuze uzwane nalabo abakule kamereni ngale ababhema insangu nakhona uyabo lokho kunyuka nje lokho kunyuka kanje so sengithi ukuthi ungabothula mzali ikobisa amanzi ibambisa amanzi lento ukuthi u-understand ukuthi noma ngabe uyawuza ugwayika mhlawumbe ukutshontshwa awunendaba ngoba imali mhlawumbe hayi zilungise nje kahle yazibeke balwa nami ababukeli bathi yini ungaphatha amathishu wena professor sokulethela isaka siyaxolisa ya no bafuya sesisho ukuthi noma ngabe uyezwa mhlawumbe imali akayiboni kahle kodwa iphungu yalizwa uyawuzwa lento engikhuluma ukuthi sebenokuzwana kakhulu manje izikhathi seziyanda sizama ukwakha isizwe ngoba manje odokotela bakusasa basekho ngeimpilo zethu mina ngempilo yomndeni ngeke ukuthi at least kube khona abantu engolala ngomqolo kushiya ukuthi hayi ingane yasekhaya nje salalela istory sashi noma sayisonde yabo lento ngoba angisena ndaba nami ngendlela yokuthi akukho engakaze ngikwenze senginendaba nomuntu olandela mina noma ungaphandle noma usanda ngene ngoba ngiyazi ukuthi mina kuningi engingamsiza ngakho ngokuthi sikhulume nje ngoba kule language esikhuluma mase sihleli sobabili engaziwo professor engaziwo ugogo osekhaya engizoyikhuluma naye a respond ngoba useyayazi ila sivulana khona ifuba sethu mase ngiyamtshela ke nginendlela nami yokumtshela ngoba na useyayazi phela le language nami sengimfaka le language so ingakho ngithi mina kuzo zonke izinto ezenzekile empilweni yami kuningi engingaba nakho mangase kusizakala impilo yami angidingi imali ningizwe kahle angidingi ukuthi ngidinga ukuthi ngithi manje mina sengenza ukuthi manje futhi mhlanga kweze ngibamba impilo zabantu abaningi futhi usathana unawo vele lengqondo ukuthi abamba ubhongoza kuze ngeke abamba inkosi ukuze bengeke besizakale abantu benkosi ngeke uzobamba kanjani aba kuthiwa abantu ama-bodyguard ngeke wabamba bodyguard phela nawe yahola yasebenza funa lo muntu mubamba yena wonke corrupt me-corrupt boss wonke corrupt so njoba kubanja labantu laba sihambe sidluliswe nje into engithanda ukuthi angifi nakho ngisaphila nayo lento engiyithandayo ukuthi kuwo konke kesengidlule khona ngikutholile ngokuhlakanipha komqondo wami angivelanga ngangena ngase ngihlala khona cha ngangena ngaphuma ngabona ngeniswe yilokhu la ngacosha lokhu la okay sure futhi kusasa mangiphinde ngena kulesimo ngizogwema kanje angisho ukuthi ngihlakaniphile ngihlakanibiswe izimo engene kuzona ukhuluma ngempilo yakho hayi ngento ifunde phansi angitshelwanga umuntu ukugqekeza iwinda ngikuxoxelwanga ukugwaza umuntu ngimphuca ifoni yakhe angihlethelwanga umuntu ukubamba inkundla ngikuhletshelwanga umuntu ngangikwenza mina engangiphatha ummese ukugqekeza amajalinte yabo into engikhuluma ngayo ukuthi iyayenziwa yimina ukudla ama-drugs ubosikhontheni into eyenziwa yimina angiyibukanga ngayisho ngayithanda nakho kobukayo akafunde empilweni yakho obukayo akafunde kumina ukuthi uma uwanza nje waqala impilo kanje noma wayiyekelela ingane izogcina injengosifiso into engiyithanda kakhulu akubuyi oliyayo muthi uyayeka wena mhlambe naye usizakala ngesikhathi kuba ne-tenant abazali bokuthi hayi oba right ngesikhathi sakhe la i-wrong ke leyo nto ngamanje aluyo olubuyayo zingaki ingane eyiyekelile kwathiwa oyeka masethanda bafile manje ngoba wena ubona usifise ekhuluma ngathi u-proud angikho proud angiyitsheli ngale mpilo engiphila ngenzela ukuthi sizaneni ngoba mina ngisabanga umdlalo ovelele webhola mhlawumbe ingane akhiphiwe iyoba uyena ngokuthi ilalele noma ihambe kulezi zinto engisho ukuthi ingabi sangene ezintweni ezikanje mfoka Manani kuwe kwafika insizwa la yakhuluma amagama avusa uhlevane ngezinto azenzile empilweni yakhe ngenxa yezidakamizwa umphakathi wavuka indlobane kwaphoqa ukuthi leyo episode ngiyidelete ungathini kulabo bantu labo ungathini emphakathini nami ngayizwa ukuthi ivusa uhlevane kodwa ekugcineni lento lekhulunywa la yiqiniso and into ekhulunywa la idalwe izidakamizwa and into esiyenza la siqwashisa abantu ngezidakamizwa and into esiyenza la this is really umnqo la edithwe lutho la lento le oyikhulumayo into eyiyona
mhlawumbe ungathini mhlawumbe ukucijisa umphakathi ngokuthi makufika umuntu la wena ukhuluma ukuphila kodwa wena bakhona nabanye abafika bezokhuluma ngempilo zabo kodwa uthola ukuthi benze okuningi okuvusa uhlevane kubantu ungathini kubantu ababukelayo ukuze beqonde noma beunderstand inhloso yalento esiyenzayo nje namhlanje. Okay, kubantu abalalele kulolu hlelo ngingathi mina ukuthi usho uze wavusa uhlevanisi ngoba istory ayifani. Mina ngizosho istory esinika ithemba, mina ngizosho istory esiwes ngoba kuningi engingakushongo kwecamera. So manje ngifuna si understand ukuthi indikimba yethu ukuthi sibone ukuthi isidakamizwa sisiza ngalutho. Kunezinto eziningi ezingashiwa kwicamera ezibangwa ukudla ama drugs. So manje singaphatheki kabi noma singakudidisa ukuthi umuntu usho istory noma nize nilwe nomphathi ohlelo cha. Into eyenziwe abantu. I-reality. Into yangampela eyenzeke empilweni zabantu. Umuntu athi yena unikwa njalo into yokubhema ukuze balale naye. Ngiyalinganisa nje. Njalo ekseni ukuze unomuntu unobaba nje umdala olala naye ukuthi amnike u-50 njalo ntambama. Ngiyalinganisa nje. Kunezitori ezithintayo kodwa ke inhloso yethu kahle kahle eyokuthi siqonde ukuthi noma sikulalele lokhu ngeunderstand yokuthi isidakamizwa siyisiqalo sayo yonke into ewubuwula embi engcolile emhlabeni. Tekuthiwa nje noma ngabe isiphi angifuni ukukhetha ngoba manje abantu baziyadideka bathi hayi mhlawumbe uyaecha into ekuthiwa idakanimizwa isiqalo sako konke okungcolo kusezweni. Mangase silalele ngaleyo ndlela yonke la le show le sibe nalo mindset ukuthi le show le izosixwayisa ekutheni ngezidakamizwa. So ubona ukuthi esikulalelayo kuyoshaya emolenji ngoba sine foundation ukuthi sikhula ngezidakamizwa sixwayisa abantu ngezidakamizwa. I-foundation ileyo singayikhavi. Singafuni ukuthi ngoba manje singambathisi ukuthi ngoba manje omunye seyithole sekuleso simo uyoxakeke engakaze kuzwe sikukhuluma thosa sikazi sikukhuluma la kwishow kanti uyahamba azafike kuyona le nto thosa ayikazi ukukhuluma ingakho ukuthi noma ngingakhuluma noma yini balaleli noma kwenzeka noma yini kodwa le nto asiyimbathisi sokhuluma irealism ayikho into yamanga la akukho edithiwe impilo zethu namanje siyayiphila. Mina umphathi ohleli ukhona ngakhuluma nesifonini asinankinga ngoba sifuna ukuthi kusizakale esingabanga yikho thina. Shuthi phela sinomona mesingakhulumi ngento ebheda kanje. Idakamizwa ziyibulela ifuture yesizwe kakhulu 100 ngathi nje ngithi mina 71% awusekho ngoba from university to primary 70% we youth uphelile and abantu abasafarisha kakhulu abazali. Akuphela kuhlukumeze kuthina nje. Mengiboshwa ngifonela ekhaya mase emgaqweni kuthiwa ingane kabani akushiyo ukuthi ubani kuthiwa ingane kabani umndeni wakabani ingane yakho navihle yabo lonto kwehla isithunzi sabazali ngokuthi lento siyayibona nathi abazali siyayibona lento ngeke ngiblame abazali ngoba kakhulu ngoba ithina esuke sifwa kodwa nje sengisho lokho bafethu sik understand ukuthi indikimba la ukuzoqwashisa ukungabi nomona kahle kahle asifuni ukudla sodwa sidlile thina sidla into ezibhedayo kodwa ngokukhuluma zona kunabantu abazosizakala ngineshow yalokho umphathi ohlelo mhlambe sisazoqhubeka sisebenzisana kodwa ziningi izinto nomqondo wami izo la uvulile ngokuthi ngiqale nje ukuhlangana naye sikhulume kuningi akuvulile kumina engifisa ukuthi engizothandazela ukuthi uNkulunkulu angisize kona personal ngoba kufanele ngabe kade ngayithola into enje anginawo umona. Ngiyafisa ukuthi ngoba wrong bami kusizakala ingane yakamakhelwane. Ngeke ngisho ukuthi njoba lento namanje ngisho kunemndeni emibili njoba ngithi imndeni ngisho 2 souls engidinga ukuthi usizakale ngempilo yami ngosifiso wakamanani ngoba angibanga istar lese engazalela ukuba yisona kodwa ngiyazi ingane yakamakhelwane esanda ngena
iyoba ilento ngoba iyaphuma nje oba ngikhuluma umzali uyezwa uyayilandela lento engikhuluma ngayo ukuthi ayilandela mzali uyayenzeka lento engisho mesiyenzile sozama ukunqoba. Wemfoka Manani uthuke wafika kwezinye zezikole uzofunda umuntu ovele osebolile wafika omunye umfundi obolile ubungozi bokwemukela abafundi abakanjalo kungaba namthelela muni ekulimazeni ezinye izingane esikoleni? Uyabona bhuti wami le nto inomthelela omningi ngoba umqondo wethu uyafana siphuma emakhaya angafani. Yeah. Lo mfana ngizwana naye mina mind you ngiyasazi isimo sasekhaya. Lo mfana unemali ulethwa ngemoto usenongogo wakhe owaye udoctor unemali odlula ngokuthi naye wayitho rehab nje yena ebizayo wabuye walethe esikoleni yabo mina ngiyabo sihlanganisa ukuthi ngoba usathane abantu bakhe angazi kanjani uyabazi ingane zakhe uyazazi ukuthi kufanele ngihlanganise lo nalo ngitshela ukuthi sahlangana nje ngento ukubula kanjani ngokugquzulana ngeke ngikhohlwe ngokubuyela kwami kuma drugs ngokuthi ngangifihla ukuthi hayi phela futhi bengidlula nje yabo lento yokufihla bafethu izosilimaza kakhulu lento yokumbrella into yongayivi njengoba sithi sokhuluma amaqiniso la sikhuluma wona senukuthi kusizakala abantu bese lokho siyibhacisa into izoba inkinga ngoba ingilimaze ethi manje ukuthi into ngiyifihle ngingayivumi nje ngempilo yami ukuthi cha mina nginje ngamgquzula kanti kuzo walento engiyaziyo engade ngibuya kuyona yabo ukuthi lento ngathi ayiplaniwe mengicho ukwazi igama lakhe ngimazi ngisho namanje ukwazi oyisiduli ngamhlangana naye kuwa lento engiyaziyo kanti mina abantu uyaphema sazibisana ngalelo langa yabo ukuthi inhliziyo yami isisela futhi njoba ngisidlula sihlukana nje sengiyazi ukuthi uba ubhema lesikoleni uyamazi umngane wakho yayibona lonto ngakusasa sazwana saphema ngabe ukugaxela kwami kanjani mina akazi angakamxoxeli ukuthi ngibuye rehab bengilala la emgaqweni la njoba ngibona ngifunda la nje ngidlula la mengizala kade ngilala khona njoba ngize esikoleni manje bengilala la ngabuye rehab angakamxoxeli kodwa sengiyabhema futhi still kwabe ukubuyela kwamphansi nginalento ukuthi ke mina ngithanda ukuhlupha sengathupha kakhulu ngashawa abantu ongcono ngiyoyiphanthela emgaqweni ngiyicoshele noma yini ngoba manje akumnandi phela ukushawa ukushayela ukuthi untshontshile futhi uyazi ukuthi muntshontsha nje manje akungeke uhlale uwina usazobanja ushawa noma ubanje uboshwe yabo so ingakho kuvele kube ukuthi mina xa ihamba emgaqweni yabo ngoba ziningi izinto ongayicosha lapho la yabo nje manje izinto ezilahlwayo ukwazi ukuthi yabo ngoba usathanda ukubhema uclean kodwa hayi bengigeza emtateni nje just ingubo ngiyayibeka zibe khona ngiyayithola ngiyibeka namhlanje bengigeza ngishintshe ngoba phela bengiza yabo noma kuthiwa iskipa nginazo mhlawumbe nginamabhlue kodwa ngiyakwazi ukuthi ngishintshe ngokuthini nginalento awukhohli hayi angikhohli nginalento ngiyana ngiyi-addict kodwa nginalento yazi angiyazi nami ukuthi iqhamungaphi ngiyitshele uba kodwa ikhona yebafu isiphi esinye isigameko sesakwehlela sokuxetshulwa umphakathi kwakwenze njani lapho ngicanga ukuthi sasiqhumisa uyabo kwakhakho i-freeway ngasekhaya kukhona kuthiwa yini iy'nkampani ey'fika mekuzokwakhe u-freeway imgwaqo iphathe odalmende nani yabo shuthi la kubekwa izinto nje i-material ngosimende komunye umusi yazi ehholo ubekwe ehholo osimende lomphakathi babele ihholo lomphakathi babeka zona wonke nje amathuluzi sesiyantshontsha thina vele khona sesiyazi nendawo yokungena no wemfoka Manani njengamanje vele sesekuyi-hour I think kumele ubuye kusasa ngisho madodeni ushe madodeni mina mfethu ungaphela ngisho inyanga bafo unamandla ngeke ngikuyeke umuntu onamandla kanje angimiyeki ngoba kahlahle wena ubunjalo bevision yalo mabona kodwa ukubeka ngami ngifisa ngathi ngahlezi ngithola abantu abanjengawe ukubeka ngami ngesingami kunamanye ama episode ofica ukuthi ayimnandi yahlekisa kodwa uthola ukuthi
awukho umsoco imvubelo understand lonto le so into esobambelela uyabo ama-episode akho mfowethu avutshelwe imvubelo kuyaye bethi thiwa umfana omncane ethe phuza izulu ethe basincishe imithombo cha lapha imithombo ikhona mfowethu ushubile lo mncindo kakhulu mfowethu ngiyafisa ukuthi engathi ngabona abantu abaningi bafa ngiyafisa iziwele ngisho ey'nganeni ey'ncane akunanhlamba la ayikho into evusa uhlevana yonke into nje mfowethu iqondile bafa iqondile bafa so nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi lokhuluma mina nguprofessor ngwakamkhize ngidabula phansi kwanongoma esigodini sakabheka umthetho mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu le oyethamele how I ended up in drugs okuyingozi engaphansi kwesitebele iMp TV1 la silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni uhlelo ke lolu lumalungana nje ngqo straight ngqo nokuzama ukuqwashisa abantu nokubhula umlilo lapho ungakafiki khona sivala imbobo yokungena ezidakamizweni sifuna ukuzama imbobo yokuphuma uma wesifazane ungena ezidakamizweni noma kanjani uzogcina usudayisa ngomzimba uyathanda awuthandi umahosha noma uyena umahosha leyo nto uzoyenza ngoba iyona indlela elula abaphanta ngayo uma umuntu wesilisa usezidakamizweni definitely sure uzogcina uyibambile inkunzi ukulokho kuzokuholela ekuthenini inside ushawa abantu noma uyaboshwa noma uyafa uphakathi kwalapho so sizama ke manje ukuthi njengamanje ungakangeni kuleyo nto leyo nalo uhlelo luzoqwashisa abantu abalisupport uhlelo abaleseke uhlelo lolu lokulekelela izingane zethu sizele yabona nje nami ngizele zonke lezi zinto ezikhulunywa abantu la nami angizenza ngikhavi ngobaba wengane kuyoxakatha ukuthi awu uprofessor ngathi ehlezi kufika abantu bezokhuluma kanje ngezidakamizweni besihlula ukuthi avikele ingane understand leyo nto so siyazama zona inhlelo lezi noma ke nje ubushilo noma ngasasizakalanga wena kodwa ngempilo yakho kumele kube khona abantu abasizakala so siyabonga bafowethu nangendlela nje nisupporta ngayo uhlelo umfowethu uzobuya for part 3 this is part 2 makuthi ke khona uqala ukubona ngale episode akabuyele ngemuva ukuze ezobona upart 1 mangabe uyaqala ukuba ingxenye icindezela subscribe button ucindezele nebell ucindezela wakhe ibell kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi makhona esinye isiqephu esiphosayo izokanqeza insimbi bese ungena phakathi uyitholela isiqephu sangalolu suku siyacela abantu bejoin membership ukuze uhlelo luzokwazi ukuthi likhule lukwazi ukuthi lilekelele nakwezinye izinto mina sencenga baba